Čaute, moje meno je Jazzmejko, ja vás vítam v dnešnom videjku. V dnešnom videjku je so mnou aj Matino, dámy a páni, lenže on nemá mikrofón, takže on sa vám pozdraví do videjka. Počkajte, pozdrav bráško do videa. OK, toto, dámy a páni, je Dazer. Mimochodom dajte like, dámy a páni, dajte tu odber a dajte tu komentár. OK, dáme si, dámy a páni, Marvexa. OK. Čaute ľudia, on vás pozdravuje. Toto je M A R L E No, je to áno, je to Marvex. On vie, dámy a páni, on vie. OK, ko on teraz kreslí? Je to F, dámy a páni, je to F. Počkaj, čo? Je to what the f... A toto, dámy a páni, je Flygun. Áno. OK, dáme Darkloka. Ľudia, dajte odber tu kolegovi. Áno, dajte mi odber. Du K L O C K. Like a taktiež môžete aj mne. Dajte aj jemu, dáme pani. Takže Darklok, je to Darklok. To. Čo to môže byť na P? Kamu na P? Počkaj. Porty. Ja som ho skoro neuhadol a ja som ho tak sledoval, dámy a páni. OK, dáme Smile. Počkajte. Dáme Smila. Smilo, áno. OK, máme, dámy a páni, takisto body 61 na 61, toto je Naked Bananas, áno. No. Toto neviem, či uvádím, dámy a páni. Toho youtubera ja nepoznám, neviem, či to je youtuber alebo streamer. Sen. Daj tam T. To by mal poradiť, dámy a páni. Som tu iba ja. Počkajte. CK. Áno, je to Attack. OK, dámy a páni, toto je už u konca. Ak sa ti video páčilo, zanechaj tu like, zanechaj tu odber, zanechaj tu koment. Dole u komentu máš odkaz na kamarátov YouTube kanál, takže môžeš mu dať odber. Zatiaľ, čus.